Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kwesimanje sokulethela zona indaba ezifika ngaso isikhathi noma ke engena njengamanje umlandeli kaKhuzani ke useqondiseke igwegwe kuyena ke laphana ke uMax ke umfuka amakhanya owaziwa kakhulu laphana ke ngokuthi ke ungumlandeli ke wakhe ke uKhuzani wokuqina noma ke ohamba phambili laphana ke ezinkundleni zokuxhumana kuTikTok. Lo mlandeli ke kaKhuzani ke usegxeke isenzo noma ke inkulumo yakhe ke uMax lena ayikhuluma kwenye yamavideo ukuthi ke ngempela ke usefisa ke ukuthi ke athathwe njengomlandeli ke omkhulu wakhe ke uKhuzani uma ke eze ke emcimbini angene mahala futhi ke angene kona ke ama VIP. Lenkulumo yakhe ke uMax wayikhuluma kwenye yamavideo mbukeleke kodwa ngizokunika lena ke iyenkulumo beqondisa yona ke inkulumo yakhe ke laphana ke uMax ke umfuka amakhanya. Ya mfowethu, ya beku-live mfowethu amakhanya, beku-live mfowethu wami, beku-live nje nami futhi bengithi nje angisike nje kwelijikayo mfowethu yabo. Ngisho nje ukuthi hayi ngeke mfowethu, hayi angeke mfowethu ukuthi sisahleka umuntu oyefuna ithikithi le-VIP nawe mfowethu manje usuyaqhamuka mfowethu usuthi uKhuzani emcimbini lo wama-Blue Nation wena uhlukile nje kunabalandeli bakhe. Ulwizimpi zakhe ufuna ukuthi wena ekumeme nje wena wedwa ekufonele eceleni, angeke uvele ufuhleleke ithikithi ungamene uphisane ngalo. So mina as umlandeli kaKhuzani mfowethu angithandanga leya nkulumo yakho mfowethu, angifuni nje ukuqamba amanga. Mina ke into oyishoyo eziningi ngiyayilalela mfowethu, ngisho ngenhliziyo ukuthi hayi la u-right kodwa la yabo, kodwa nje le ngoba ubone ngiyiphendule ngoba mfowethu ngiyibona ukuthi hayi mfowami hayi umkhonto sewugwaze ubhekise ngasekhaya manje ngoba phela mawuthi akakufonele mfowethu wena ulwizimpi zakhe uhlukile futhi kunabanye abalandeli bakhe, angeke uvele ufuhleleke nje kuloya mcimbi ungamene ithikithi uphisane ngalo mengakufonile. Kumele wena ekufonele eceleni ekumeme. Ubujabulisa nje mfowethu abantu abangamphiwe uKhuzani yabo, abangamphiwe yabo, bese kube ngathi thina abalandeli siyamcontrola, siyamtshela ukuthi akenzeni yabo. So nje mfowethu bawuntshontshile lo life wakho, bazi lezi phukuphuku lezi creator ama-channel YouTube adakiwe asangene zathola intuba yokungena mfowethu yabo, ngoba ngiyacabanga noKhuzani mengayizwa leya nto leyana mfowethu angeke yehla kahle ngoba phela igama lithi ma-Blue Nation umcimbi wenu lo. So methi ma-Blue Nation ke lento ingami ngawe ngathi sonke ama-Blue Nation. So yabona nje hey mfowethu, mina ayifikanga impela kahle kimi. Ngiyibone ku-Facebook, I think naku-TikTok mhlawumbe khona isiphukuphuku esizoyiposta. Ngiyibone ku-Facebook mfowethu ipostiwe lezi phukuphuku lezi ehlezi igada abantu abakhuluma into eyiphutha uyabo. So nje mfowethu ngiyafisa ukuthi akakhuluma ukulungisa noma ungayenza nje ivideo usho ukuthi hayi no, hayi mhlawumbe wena ubuyidlalela nje ngoba hayi mfowethu hayi angizwisanga impela kahle. Ingakho nje ngiqoka ukuthi hayi no, athi ngiyikhulume lento ukuthi hayi ngeke mfowethu, ngeke kulunge kanjalo ngoba phela besisahleka abanye abantu ukuthi bafuna ama-VIP, bafuna ithikithi le-VIP ngenkani yabo. Nawe mawusuthi uKhuzani kumele kufonele eceleni kumeme eceleni ngoba awufani nabalandeli bakhe, uhlukile wena ngoba ulwizimpi zakhe. Uyabona manje kwesisikhathi omunye umuntu engaze ethi shuthi uyamthuma ukuthi akaziwe izimpi zakho yabo, kanti akukho kanjalo. Okwenza uKhuzani futhi usukwenza ngoba kusuka enhlizweni yakho uyabo. So naye ngoba nje enza umcimbi mfowethu futhi indlela akazama afuna ukusibonga ngayo, hayi bafowethu nina ningimele ngokweqiniso, cha ake nihlangane nje nibe ndawonye. Mina nje engingakusho mfowethu asambe sekuloya mcimbi, asikho isidingo sokuthi uKhuzani kumele sifonele, cha asambe nje ngane ngamani. Nami ngiyobe ngiqala ngqa kuhlangana nama-Blue Nation, ngiyobe ngiqala ngqa mhlawumbe futhi ngiyobe ngigcina ngoba ngisuke umuntu ohamba imicimbi amasikandi ngiyayifanela nje nawe. So kodwa kuloya mcimbi nje ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ngigcina ngifikile leso sikhashana leso. Ngiyacabanga ukuthi mina nje u-2 hours uyobe usumningi kakhulu mangilapha. Mangihlala 2 hours ngiyosho ukuthi hayi ngiyabonga bafowethu nginibonile, kodwa isikhathi engiyoba naso soba sincane kakhulu kodwa ngiyogcina ngifikile khona. So nje mfowethu ngiyafisa leya nkulumo mfowethu Makhanya uyilungise, Nkabe yami uyilungise nje ingazi igcine isizwakala ngendlela engekho right mfowethu. Nami bengikubonisa hayi bengilwa naye, bengikutshela nje njengozakwethu ukuthi hayi awulungise le nkulumo bawurekhodile loya live. Vele manenzo live ingakho ke mina ngibona ko live ngingangeni ngoba khona abahlezi becijise amadlebe namazinyo aqhima white ukuthi behlezi berekhode live bebathatha besebenzise yona leyo nto leyo uyishilo yabo. So nje lungisa futhi lokho akukhuluma lokhuyana
kungaze mfethu kugcine nathi sekusenza manje ukuthi sihlekwa abantu njengalo akacela ithikithi le-VIP ngenkani engabe uyalithenga. So nje mfowethu asiye kuloya mcimbi, mhlampe futhi ngingasho ukuthi ubudlala kodwa nje asiye kuloya mcimbi mfowethu, ukulungisa lokhu akukhuluma, siye nje kuloya mcimbi siyoyijabulela singama-Blue Nation, sishuthe singama-Blue Nation kube mnandi. Nami nje ngiyozama ukunikeza u-2 hours nje ophelele nginani, and then after lapho ngiyobe sengiqhubeka sengenza engivamise ukukwenza, engivamise ukuba busy ngakho. Ngiyalibonga.